террорист на виҷдон дорад, на совест дорад, на мусалмон аст. Ягон чиз нест, бародари азиз. Ҳамин террорист ягон чиз нест, на нация дорад, ҳичи надорад. Беватан. Мы, народ Таджикистана, выражаем искренние соболезнования семьям погибших и пострадавших в результате теракта, который произошел 22 марта в Крокус Сити Холл. Запомните, у терроризма нет ни национальности, ни расовой принадлежности, ни вероисповедания. Мы скорбим вместе с вами. дар вақти ҳамхобагӣ тест тамом мекунед ва мехоҳед муҳлати ҳамхобагии худро дароз намоед ва ҳамчунин тест пешоб мекунед, простатит ба шумо залали карон мерасонад, метавонед аз ин дору истифода бурда простатити худро ва ҳамчунин муҳлати ҳамхобагии худро ва ҳамчунин мардонагии худро қавӣ намоед. марҳамат бародаро, залалитаи алина занг зада ба ширкати шифофармо муроҷиат намуда доруи худро заказ кунед. Не должны интернет-пространство выбрасывать информацию, которая способствует нагнетанию отношения к таджикам. Мы не должны сегодня оставлять комментарии на различных интернет-платформах с какими-то угрозами или оскорблениями в адрес таджиков. Тем более писать, что вот, мол, нужно таджиков отправлять к себе домой. Друзья, таджики здесь у себя дома. По крайней мере, сотни тысяч таджиков, которые веками проживают на территории нашей страны, как и представители других национальностей. Таджики, они дали нашей стране десятки героев СССР, сотни героев социалистического труда. Были выходцы из, значит, данной национальности. И сотни достойнейших представителей нашей страны в других сферах. Поэтому мы сейчас не должны, опять же, идти на поводу сатанистов. В этом заключаются их уловки. Конечная задача на выходе – расшатать вот эту межнациональную мир, стабильность. Мақсад ҳамин забони мора чандин миллатҳо медонад, чандин миллатҳо медонад. Алхамдулилlah ки ҳамин любой миллат або пирс дар турмуш бисёр ҳайкияне ки забони мора медонад. Бароям ка иншоалло ба амраи худо дуо мекунем ки аз миллати мо набошад. маълум нест аст ки дар инҷа чӣ гап аст, ки кора кардагиай, чӣ хел шидагиай. дуо кунед, мақсад эҳтиёт кунед, нигоҳ кунед, дар ҳар кор, дар ҳар курок, дар ҳар гурӯҳҳо дохил нашед. надурем бародари азиз дар кор неста. خب سلام علیکم و رحمت الله و برکاته برادران خواهران. این لحظه کسانی که ما را تماشا میکنید، خیلی تماشا کردیم مقصد представители روسیه و بعضی بلاگرهای تاجیک هم به نهایت بسیار ویدیو کردگیان. بابای لنگری از یک جهت راست میگه، یعنی که شما مهاجرین، ما مهاجریم، یعنی که در اوجا رفته در روسیه شما به هر گروه ها شامل نشین و هر سخنی را که گپ میزنین اول فکر کنین بعدن گپ بزنین. میگن که اندیشه بعد گفتار، یعنی که همین چیزی که هست از همین زبان خام سر میزنه. دوستان عزیز، برادران خواهران، این لحظه کسانی که با ما هستین لطفا یک دونه لایک به پلا بزنین و ویدیو را ماکسیمال پادلیت کنین. مقصد یک حادثه ناخوش رخ داد که نامعلومه چی گپای چی خبرای مردم هر گپ و چپه میبرورن. کارتینکه ها بی نهایت سازدوات شده استیان و از ویدیو ها سکرین شات کرده ابلوشکا مونده گپ زده استیان، اما یگان چیز عمیق در اینجا گفتگی نیست. مقصد از همین طول چند روز می شود که زیاده از صدها ویدیوها در سامانه ها پخش کرده شده است، اما یگان تایید، یگان چیزی کانکریت وجود نداره، بگیم خطا نمیکنیم. مقصد از یک سخنی برادرانه برای شما میرسانم که همین وقتی که کار کنی میرین فقط از دومی کارشین، به هر چیز خطانه آلوده نکنین، فکری هر چی را نکنین. مقصد شما کار رفتین آمدین سومه جمع کنین بیاین با وطن عزیزمون یگان بهبودی کنین. دوستان عزیز، به همینجا ویدیو را خاتمه میبخشیم، چون که ویدیو ها به نهایت بسیار است
агар бигем ки ҳамуқа видео кунем, ҳамуқа гап занем, ҳамуқа гап задан мегирем. мақсади ягонаи видео кардани ма да чӣ буд ки хитона бародарон хоҳарон эҳтиёт кунен, ҳами ситуатсияда беҳудаву баҳуда нагарден, хитона эҳтиёт кунен. хоб боз чӣ гуфтанем дум, чизе ки мекунен ба чорчӯбаи қонун кунен. шунидан кай бувад мега монанди дидан. аз ягон ҷо ки шунавиден чизеро росту дурӯғ, боз ба як каси дигар наген, чунки як чизе ки росту дурӯға ту мешунавӣ, ба нафари дигар гап мезанӣ, ӯ аллакай бо як чиза калон мекунад. гарчанде ки диди шунадиам, ҳамира аз гуфтан ягон фоидаи надорад. ин барои хубии хитонае. мегӯянд ку чизере ки бисёр бидонӣ кам бигӣ, ин барои умри хитан фоида дорад, барои саломатии хитан фоида дорад. дӯстони азиз, ба ҳаминҷо видеоро хотима мебахшем. боқӣ дар амони аллоҳ бимонед. дуогӯи якояки шумо ҳастем. муҳоҷирони азизу муҳтарам, то видеои оянда. худо нигаҳбони мо шумо.